Индиризбаевна, айтсаңыз, Өмірбек Черкеш Текебаев ошол убакта ыйгарым укуктары бар беле? Властные полномочия. Поскольку он был членом Временного правительства, властные полномочия у него были. Силер предъявлениеде жазып атасыңар. 27 июльда деп атасыңар. Модин аркылуу ошо Маевский деген акчаны берген экен деп атасыңар. 27 июль. А силер декретти көтөрдүңөр беле? Техническое правительство качан иштей баштады? Качан Өмүрбек Черкешевич ошол техническое состав правительствонун составына кирбей калды? Качан анын полномочиялары бүттү деген көтөрдүңөрбү ошол кагаздарды? Да, эти документы были подняты и даты сходятся. Даже если он работал в техническом правительстве, у него были свой круг полномочий, которые он тогда осуществлял на тот момент. Көрдүңүзбү? Сиз даже билбейсиз. Техническое правительство ал кишинин кирбеген. Азыр мына монча 120 депутаттын алдында отуруп алып калп айтып атасыз. Ал кирген эмес, ал техническое правительствода иштеген эмес. Мына 12 июльда техническое правительство жумушун бүтүптүр. Кое туруңуз, мен сүйлөп атам. 13-ндө техническое правительство иштей баштаган. Менин айтканым эмес, булар силердин айтканыңар. Предъявлениеда силер жазып атасыңар. 27 июльда 10 жылы якобы значит через Модина Маевский $300 000 передавать эткен деп айтып атасыңар. 27 июль. Ал иштеген жок да. Өмүрбек Черкешевич ал уже техническое правительствода дагы, временное правительствода да иштеген жок да. Каякта властный полномочия айтып атасыңар? На момент его встречи с Маевским и Модиным он был членом Временного правительства. Встречаңарда жазылып жүрөт. Июль, август деп жазылып жүрөт. Ушул убактарда болгон переговорлор деп атасыңар. Бирок силер конкретно жазып атасыңар. 27 июльда факт, акчаны берүү фактысы 27 июльда деп жазып атасыңар. А сиз даже техническое правительствода болбогонун билбейт экенсиз. Мына азыр стенограмманы көтөрөлү, сиз айтып атасыз. Техническое правительствода иштеген деп. Урматтуу депутат айым, бул жерде эмоция калтырбай, бири-бирибизди жакшылап уксак. Сиз бизди үйрөтпөңүз. Мен үйрөткөн жокмун. Үйрөтпөңүз, сүйлөй бериңиз, өзүңүздүн жолуңузду айтпайсызбы? Эмне бизге үйрөтүп атасыз? Сизди үйрөткөн жокмун, мен сунуш катары киргизип атам. Сизге мурун дагы замечание берилди. Суроо берилип атабы? Жооп бергиле, бизди үйрөтпөй. А мен убактымды Чыныбай Акунович, сиздин ордуңузга, сиздин функцияңызды биз аткарып атабыз, тилекке каршы. Бирок хотя бы убактыбызды токтотуп туруңуз да. Биз сүйлөнү, булар сүйлөп атканда кетип атпайбы менин убактым? Убакытты Кудай таалам да токтото албайт. Сүйлөй бериңиз, тиякта жигиттер сиз сүйлөп бүткөндө өчүрөт. Эми кичине мен бу жерге отуруп алып, сиз шунчуркап барып өчүрүп турайын деп. Чыныбай Акунович уят да, анда башында работниктерге берип коюңуз да ошондой. Сиз сүйлөгөнүңүз уятпы же мен сүйлөбөй унчукпай отурганым уятпы? Унчукпай отурганыңыз уят. Маевский деген бул жерге келгенде, Кыргызстанга келгенде он должен был быть задержан. Анткени силер ошондой предъявление кылып атасыңар. Незаконный акча берген деп атасыңар. Раз незаконно алган болсо, незаконно берген болот. А эмне үчүн ал камалбайт? Эмне үчүн ал кармалбайт? Эмне үчүн ал узатылып жиберилет аэропортко? Так, во-первых, я на первый вопрос отвечу. Встреча Маевского, Модина и Текебаева происходила в мае. И это все доказывается материалами дела. Относительно Маевского, по его заявлению было возбуждено дело, его роль и его действиям правовая оценка будет дана в ходе следствия. Вы об этом прекрасно знаете. В случае, если в его действиях будет обнаружен состав преступления, тогда он будет задержан.